Da li znaš da postoji jedna šokantna istina? Većina energije koju svakoga dana trošiš na donošenje odluka zapravo je uzaludno rasipanje. Mi živimo u uverenju da svojim mislima, planovima i izborima kontrolišemo tok života, ali istina je potpuno drugačija. Niko zapravo ništa ne kontroliše. Sve što nazivamo mojim odlukama samo su površinski odrazi dubljih procesa koji se odvijaju unutar univerzalnog polja svesti. Male racionalne odluke koje pripisujemo sebi zapravo su već donete kroz nevidljivu mrežu uzroka, kolektivnih tokova, emocija i informacija koji deluju mnogo pre nego što tvoj uopšte uključi razmišljanje. Ego voli da veruje da je kapetan broda, ali u stvarnosti on je samo komentator koji naknadno piše priču o već snimljenom kadru. On kaže, uradio sam to zato što... A istina je da se to već dogodilo, samo što sada traži smisao. I tu dolazi ključni trenutak preokreta. Kada pustiš ideju da moraš sve sam da kontrolišeš, oslobađaš ogromnu količinu unutrašnje energije. Ta energija se tada prirodno vraća svom izvornom toku, univerzalnom samorastu koji se odvija kroz tebe. Tvoja prava moć ne leži u pokušajima da planiraš i kontrolišeš svaki detalj, već u tome da se uskladiš sa većim tokovima svesti. Kada se to desi, tvoje odluke postaju spontani izrazi univerzuma, bez straha, bez sumnje, bez napora. Tada postaješ svesni kadar univerzalnog filma, deo kreativne sile koja teče kroz sve. Tada se civilizacija budi. Ljudi prestaju da se bore i počinju da žive u skladu sa zakonima svetlosti. To je početak nove epohe, kada čovjek postaje svesna ćelija kosmičkog tela.